Titi part zaruk somna ngai thavele donta ila India Rama Football League Sangber Indian Super League hi khelchhun zom ani donem achiang talawa India Rama Footballa thunei tu Sangber AIFF All India Football Federation in engtin nge ma alak zui zel don angai ven om zual ta hle thuthara Indian Super League thataka kalpui ani theina tura sumle paya tangna saber AIFF in Indian Super League abua saina a uncommercial partner lianber FSDL kanti mai thin Football Sports Development Limited chuan Indian Super League khel club zongjong tele AIFF nena Indian Super League season tharlo om tura tang hian an chunzom theito lo tur thu an hril chiang ta a hetiang ani awang hian Indian Super League hian kalzel turin sum mamo ang anei zo talawa tundin hmuna chuan Indian Super League hi nei thei ani tari lawani Indian Super League hi All India Football Federation in FSDL ngen chunga akal puyania AIFF hian amain akeng zo lawa sum mamo anei dei lawani chuwangin FSDL rin chan tak mewin akal puya chuwangin Indian Super League organizing body po AIFF le FSDL ti in zia ani hei hian FSDL poimo na le ISL atana an hlutna an thohlok zia atifia hle ome FSDL chu engeni FSDL kanti mai zela All India Football Federation in Indian Super League akalpui theina tura atho pui lian ber hi eng angchi nge ani la hrelo kan omta kin soifia talokila kan soitak angkhan FSDL hi alampum chu Football Sports Development Limited ti ania football bika masona atan liawa din ani adin tu te hi Reliance Industries International Management Group IMG kanti te Geostar ta India Sports Channel lian tak Star Sports te anni Reliance Industries IMG le Star Sports te hian kumsani som pathum khan September tha dinin Mumbai headquarter annei mek an chairperson po hi India pahausa Mukesh Ambani nupui Nita Ambani ani FSDL hi company ni in sports lama masona rural pachuak tura din ania Reliance company kanti mai thin Reliance Industries hian nei tu ni na nei tamberin za samruk panga zet share anayani he FSDL hi Indian Super League enkol tu beratana andin ani awangin Indian football level sang berkeng ko tu berania apoi mo hle Indian Super League nei tir lama khan AIFF thopui chu Reliance Industries le IMG te hiniin kumsong panga chunga tan inrem na thuthlung MRA anjiaka chu FSDL hian keng ko zuin Reliance Industries le IMG te hian FSDL kaltlang hian ISL hi an enkol ta ti point asoi thei ani tichuan kumsom chuang lai ISL thataka an kalpui hnuwa tuna an din hmuna hi chuan FSDL hian Indian Super League hi ama anga thataka kalpui tur chuan kan tlin talove chuwangin kan lawin hnuk dok mayange anti ani bera thuthlung an nei MRA kumina atop don box si nen hei hi remchana lein Indian Super League kalpui zel turin anin huam talavani enge MRA chu tuna hian AIFF le FSDL te hian inremna contract ziaka an nei hi Kumin sangni somni panga December thla thleng dai ania he inremna hi MRA anti alampum chu master rights agreement ania kumsangni somkhan Reliance Industries le IMG te hian AIFF nen hin inremna nein kan soilan zeu to angkhan kumsom panga dayen thuan thlunga tichuan FSDL din ani khan hemi company a hian Reliance Industries le IMG te hi anin chung khom ta a Star Sports portal vele tabokin kumsom panga dai contract omsa ero danglam lovin ankeng ko chhun zoma tichuan kumin hi an inremna thuthlung MRA topna tur alonita ani MRA chu inremna thuthlung ti point asoi thei maya ma se heta hian eng ang inremna nge an nei ti hi apoimo lai chu anita a AIFF le FSDL hian he MRA a hian eng angin nge thu an thlun ti hi apoimo lai tuna FSDL an tlan chiat na chan thui tak rin thiam theina ani MRA a hian an ziatel chu FSDL hian anin remna huam chunga hian kumtin cheng vaibel chesom nga AIFF nena an pe ang tichuan FSDL hian ISL a hian broadcasting ate hein elna enkol zelna ate commercialize ate thuneina an nei thungang
hei hian India national team po a huwa mang ti ani AIFF hian FSDL hi thuneina an pe sang hle a ma se hetiang taka thu tur hian kumtin AIFF ne na FSDL hian cheng vaibel chesom nga an pe zia ani ISL season hi September thla atanga akum le April thla thlenga khel ani tlang puya kumina hian season thar lo tan le ta po ni sela thathum chung chu FSDL le AIFF in remna MRA hian ala huam don ma se hei hian season chan ve em po a huam lova chu wangin alak lo vel vek hei wang hian Indian Super League season thar kalpui u ka zole si lo ai chuan season thar tan lo lo an thlang ta ni in alangani AIFF le FSDL te hian MRA an nei hi tinunga athara thuthlung an ziak ani lo chuan thodun ngaina omtabi khek lo le tundin mun hi an thleng ta a Indian Super League hi nei chun zom zel ani do nem achiang talavani AIFF le FSDL te hian athara in remna an nei thei tak lo na chan lian tak tak an soite soichun zom ta ila pakhatna chuan revenue sharing a ania ISL kaltlanga sumlak lu in semkonga anin lungrual thei talava FSDL hian ahma aya thazok chan anin beiseya AIFF in du dan shan an nei ve boka in lungrual talavin MRA atharin anziak thei tari lovani pahnina chuan governance structure lama anin rem thei lo na hi ani hei hi aom zia bera chuan Indian Super League kalphunga thuneina ania Indian Super League a thuneina turchin in chuwa AIFF le FSDL hi atharin anin rem thei ri lovani pathumna chuan Indian Super League mathlir an nei dana AIFF le FSDL rohmanna a inzul lova an mathlir a inzul lo ema wangin atharin anin rem thei lovani heta hian AIFF in rotna an nei nia soi chu AIFF hian club tenen in lungrualin no case arrangement manga league thar din an duwa chutiang tur chuan rohmanna an siam ni in an soi hemia hian team som paruk an tel thei dona AIFF hian hemi league a hian neitu ni na 20% an nei thei don bok FSDL in rotna an nei ve thung chu FSDL hian ISL club FSDL le AIFF te thok howin a ho khom tu kalkhat deuhlek om turin ashana holding company din an duwa chuta chuan FSDL IO te AIFF IO te le club lam IO te intel khomin chungmi te chuan ISL hi khal se an du ani tuna MRA an nei me kaltlanga an thuneina chuan FSDL hi Indian Super League en kol tu tak tak zok atak taka hrual tu zok ania kut thlak tu zok ani anni hian Indian Super League mathlir an neina league tan ownership structure thar an ruah mana hei hi AIFF hian apom pui thei lo thung ani tuna Indian Super League in aton mek hun duam lo tak hian team sponsor le broadcaster te ahngong na sa thei don leya ahngong mek to ti theina chin po a omani he thil hian Indian Super League season thar hun ati khotlai theya Indian Football Top Tier League din mun po athlak danglam thei boka atop pha thei bok atop tak ero arin om lova atop ai chuan tin changtlung lo jok tala kalpui du na AIFF hian anei arin omani chu ero akotopa tran huna chet lak na tur du thlan tur tha aom to thlot lo hnuwa thutluk na tur ani arin om